Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sabalimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Hindi nasikapan ni Mang Gusting. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Anya ti maipaay mi kada kayo kakang Sinay. Ay, apaw, dito'y problema, dito'y ulog kagawad. Ay, ada ka din ni Chairman Dumeng. Ada seminar na. Anya aya ti problema. Ay, dito'y kumaulog nga agagatal ti ibagak a problema. Ada ajay naganak nga apo ko, ti kayat ko atulungan niyaw. Apay ginaganak nga po kom. Intarayan ka dito akimputo ti anak na. Wan, ad-ada ajay mapaspasamak kadagijay aginati kayat ko amakita yo. Adan sa anito amang banbantay kadakwada. Anito? Wan, kayat nakpailang di apo ko. Aggarikgikan nuray awag. Ay, sus apo ay. Ne. Uray lang nagsugab ba dagiti uban abog mon kakang. Di mo iwakray akasta. Nakutwa anak mat ngaminan. Ay na, naakaranak sa ijeukan may. Apay, nakikaid daking kaya jeukan yaw. Saan mat sinaklot ko mat ngamin. Saan aday tati pagsaritaan ta. Jay kayanak nga apok, tiga po nang ay mayak. Mala. Ibagam nga rudan, no anya tulong tidawatem. Amaw nga adam amuyo analaing abaglan. Daytay kabailan na at tiliwan dagiti saan amakita. Anya? Daytay kuma amo ni Kapitan Dumeng. Nalalay nga tatay amo nang ti amaw. Nilakay paran. Alawin, munin. Yawag ko nga rod king kwa na day tang imbagam. Iso ti mangibaga no asino abaglan ti mangkita iti apukom. Baglan? Wen, adama mo. Awan pa nagtalag ni Bakat Sinay no siyak ti agiri kumindakay. Nagadun nga roti na di abakit. Bayamon na. Awan amok abaglan, tawan mo't panamatik iti kabalan na kita nga agagas wano agsumsumang. Doktor pa ilang ti talkak no sakit ti pagsasaritaan. Saan nga sakit di kayanak nga po ko na? Kanya naganak nga anak na. Anya nga ron ti pakasapulan da ti baglan?
Kasla ka no adda sana makita amang pambantay ka nagiyagi na. Dahita ti kayat na makita ti baglan. Tapapanawon na. Ibagayo nga awan amamok abaglan tatang. Malawon. Ibagak de tayo itong umaymanan. Kano ti sangpet mo aya? Maudi nga aldaw ti seminar men hinton bigat. Rabiin to nga tan no makasangput kami karagiti kapadak a kapitan. Ngalaala. Ibagak to nga awan may rekomenda mabaglan. Tapnosan na natagiura iti sasangpet mo. Awan tatang. Tatalagamat nga awan amamok abaglan. Oh, sige nga Ruden. Dagilaang. Bye. Bye, tatang. Anyakat nga mintikas niya. Agpili pa lang ba't iti baglan na niya bakit sinay? Uray addaak iti adayaw. Pakariribo kaklat ta ti barangay. Nagrigat kat gaya man tiyag bali na kapitan ti barangay. Uri nagbasita problema, ikamang dapay la kada tao. Talaga bilibak ka ni katugangak. Nabailan na amin lagi ito'y iti onos ti talo at terminaw. Idinto tasyak. Manula abulan, awan pa'y talo abulan kung nakide. Kasla mabannog ako na yan. Adun na iti kayat ko nga aramidan, adyak maaramid. Ano di problema ni bakit sinay? Baglan? Ay na. Oo, dayan na ita baglan. Siyak pa'y tagsapaw. Oh, ay, maturog akit din. Masapa kami man na mga ruwinton bigat. Oh, ay, anda ka no banding session. Kalpasan ti kao dyan na matapik iti seminar. Ay, oray sa anak to na makibanding. Agawid aktor. Ay. Salbag kayo akot kuta. Adit ta. Nailigis kayo. Salbag kayo. Sagsagay sa langaruden dagdi na batbati abok ko. Pagapunan nyo pa lang ti ulok. Nanang! Tatang! Umayak man! Ay, sumbrek kalatan. Awan ni nadang mo. Napanan ni Nanang? Hey. Ala! Agsugsugod kayo? Di pa'y kat ad-addan ang maibos ta buhok yo. Maurot di ta sugod. Salbag na kita na biyag. Ha? Anda ko to yaw? Nakaranak sa akin ni bakit sinay. Aniya! Inakaran na kayo ni Ina Sinay. Ano, di yung iba ka, nagkaida kayo. Kanya anak kay kamot ni bagbagamot. Nagsarsarita kami, nagsarsariwagwag, nagkudkudkod, idiada, iji barangay hall. Ha? Nagtatayab nga tanad, iji kulto na salbag. Ano? Di kat, adumot na kita na iligis yung abistog ditan. Ay, Wen, bareng nun naibusin. Nasugod nga taami din. Uray na sugod yun dagita bistog. No adda saan ang nasugod a kamay kas kadalis a. Awan pa'y mat nga tati nagitlog ah. Awan pa'y siguro tilis ah. Nan, kita akman tatang. Luka isak di tayan ti banda na lampong pailaan. Ngalaman?
Ikatem, no da makitam. Ay, Ah. awan mo. Ay, ala, ada kamay. Ay, inan ano mon? Inligis ko. Ay, ala, awan mo tan. Ah, Nagalisto na nagkarayam. ah, Awanan. Nakalamang adagos. anya da yan nagsahuro sa. Ah? Nagsao? Adaya? Agrungrungi 8. Jack! Palsan ka na kay Gusteng! Ah, Ang ngawi mo! adag sasao. Kasla man kang kantyaw. Anyat mo basbasamak kada kayo. Hey! Sino ka man? San ka nga atrasan? Anyat basol ko takastakid din ti bagbagam. Tatang. Agpakita ka no sino ka. Di ka aglembang. Agparang ka. Tatang. Anyat mo paspasamak kada kayon. Asino ti kargaritan nyo? Diya ka mo. Nimbalsan na ka no. Apay, daayan na ka basulak. Awan amok inararamid ko inagrabyadok. Tingnan na! Kriminal ka! Hindi ba naman nabiyad? Nita, agpakita ka ko na! Tatang! Anya nga tati mapaspasamak kin ni tatang, nanang. Apay aya. Adda kinarkarit na asaan ko ang makita. Awan kayo nga minitay bigat-gat. Asino nga iti kinarkarit na. Kaslada na kabasulan ni tatang. Kat balsan ka no, jay kinarkarit na. Ang awan mat nang ngagwa nagsasao. Anya, kasano day ta? Kaslada nagsasao. Ngam nila ang tatang tinakangag. Awan ngamin nangag ko. Asino kumangay? Day tangarot ti question, nanang. Palutputin yun to ni tatang. Ay, sus! Di kagpabasol, Gusteng! No naranggas ka iti padam anabiyag, ay balsan da ka Saan mo ang mapupuutan data? Basta inakaranak iti kuto. Aya? Ay, isumot lang awan agagatal iti ulo kaun. Taim makaran dagiti kutokken ka. Anyangay! Inakaranak ko na kahit. Hindi mo sugsugudan. Hindi mo liglig isan ti matili mo ako to ta delikado ka. Anya. At damat panunod dagita anabiyag. Ay, salbag. Kunak nasugod ko aminin. At dansala na bati. Agkukod kamatan. Kuto dagita gagatal. Talaga ako to, tawan mo't balako-bakaw. Ay, di mo rangranggasan ida. Na. Amangan no agpagungganda ka. Kwa. Anya kwa? At damat power dagita anabiyag. Uray nagbabasit da. Saan mo ang maabak ida? Anya. Wan, saan mo ang maabak dagita anabiyag? So adi mo rangranggasan ida. Kasaritam ida iti nasayaat. Ibagam nga umakardalaan iti kagura mataaw. Anya. Kaya't mo asawan kasta timbagam ka dagiti gutom, iso apimanaw da di taulaw. Kasla kasta na? Katsak ti makaranda kasta? Ha? Abay, anyat kinaguram kanyak sinay. Apay naakar mo dagiti kutom di ti ulaw. Nay. Awan imbagbagag kalagiti kutaw. Di ka agpabaso lakas ta, Gusteng.
pabasulan nak ni Gusteng. Nakarak ka no iti kutaw. Ay, pasensya mo ni Gusteng kakang sinay. Aburido lang amin, iso at ila mapapabasol nan. Agpaysaw, awanan dagitay kutok. Diyak mo't imbagbaga nga umakarda ijay ulo na. Nuapay kat ngamin Agkalkalbo lang aruden isupay ti makutuan. Amangan no, adda napasaktan na ako tao. Anya? Makapakatawa ka mo't kakang sinay. Agibalbalas, dagiti kutao. Ay, sos, di tay amaw. Adamot siguro, nakam dagita anabiyag. Amangan no adaga po na, no apay anagbakwit, dagijay ako to, iti ulo ni Gusteng. Aniyan? Nagsasao ka. Kaslada na kam dagijay kutao. Ay, sos, tay kunakaon. Adamot siguro nakam, dagiti kuto. Kasmatla ka dagiti, dadumaan na biyag At damot bukod da akaririk na amasakitan. Ket balsen da tinang pasakit kadakwada. Ay, jak amon day ta sarsarita. Basta aburido ni Gusteng. Di na amon no kasano amapukaw dagijay kuto na Ay, nakaturogan ni Suping. Ngem siyak, sana ka makaturog. Gabi ti kakukudkud ko di ti tuktok ko. Sapay, napaya, salbag kayo na biyag. Agkudkudkudlat arami din. Ay, kaslada, nideket iti kukok. Bistog. Ay, ligisin ka. Pip, stop it. Ito nagsao. Jack, Agkut ito'y bistog. Jack, titsasaw. Di ari dagiti kuto. Are, dagiti ko to? Ayn, naranggas ka. Iso apadasam mat, agbalin ako tao. Anya, di ka man. Sino kang agsasaw? Sana ka mamatay nga agsaw na ito'y. Tigsataaw. Sak ni Bistogo. Ah. Ari dagiti kuto. Believe me. Ni takundinglis ka pa'y. Masisirip kami ako to. Tasaan na dagiti olayo a Pilipino. Ti pagdapdapatan may. Anya. At ako to iti amin a pagilyan. Ngam. Ado kami dito'y nagpugsutan. Salbag, agpaiso ka di dahito'y abistog akasasaw. Pumanaw kami dito'y makalkalbo nga ulam. Ngam, hindi may sa kondisyon. Anya kondisyon. Ang tinukata iti posisyon. Anya posisyon. At balinak asika. Tasika tisyak. Anya, agbalinak ako to. Ay, manyak. Mayat ka man kan saan. Agbalin ka ako daw. Ay, sana puno na ito'y. Nagbasin ako. Agyaman ka. Tasa anak ang makapagbalin Agusting asumukat king ka. Pisto kaglata. Puno asyak di agsasaw. Anya, mamatikan. Ang mga nati panagkunam, kat pimasit ka lang ang tao. Kuto ka matan. Ngam saan ka kuto ti tao. No dekat kuto ti aso. Arya, may isa ako na timal. Kaboson mi ti timal. Iso nga aglaban ta. Adumat ti padam at timal dita. Agpatulong ka kadakwadan no kayat ma. Anya. Kondisyon. No abakin na. Agsubli ka Agustin. Ngam no abakin ka. Agbalin ka matan abistog.
Agbalin kan nga tipon ka. Nalalaing titimal ng bistog. Aglag-to titimal. Idin to tagkarayam lang dayta bistog. Apay, adi ka matagsaan. Aglabandan. Ingkawiwit na ti. Ato arami na. Yak makakunaela. Ada, di pada matimal. Ang ibusan kaya. Aray atendak na kayo atibal. Awanan, ibusan na kayo na kita nabiyag tatang. Awanan. Ay. Anya di na tagtagainap kan? Nagbalin ahigantay, nagiti ka babasita na nabiyag. Ay, tagtagainap lang agpaisaw. Ditan gagayem tinagibusan ti may sapay aparang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ken produksyon supervision ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!